mi smo danas tu i danas ćemo vam pokazati kako mi instaliramo Minecraft Pocket Edition besplatno. Super! Kako ti zoveš na YouTube? Ja se zovem Surkir. Ok, i pogledajte, ta se aplikacija zove Aptoid. Odete na Aptoid. Idete na Minecraft Pocket Edition. Samo je glupo, morate pogoditi Minecraft, ali ima puno Minecraftova. I pogledajte. I ja se ljudi javim kad se to instalira sve besplatno. I ljudi, tu je to, onda morate ići na postavke, onda morate otvoriti nepoznati izvor. I instalira i ljudi, javim vam se kad se instalira to. I ljudi, pogledajte, to se instaliralo i to je još, ljudi moji, besplatno. I pogledajte, to je Minecraft normalan. Idemo to napraviti. I pogledajte, to mene kad šteka, to je glupo. I to je, ljudi, to je to za danas. Ste vidjeli kako se Minecraft besplatno instalira. I ljudi, čao, vidimo se u sljedećoj epizodi. Nemam pojma čega.